الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه واتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga katautay manghuran hatiranan, sibu daing kaunan longta yariha ginlupaan sinhula Pilipinas, ibu dah kasukan iban hakalayuan, iban na si mga sila yan ha amin social media, amin masi timutundan ha pakaradyaan sing kita niyo, amo na in pagpatumtumpya tumtumi hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin ha supaya in mga waktu kerhil kato taniyo may nang natulutuanan sa lago-lago alop pa Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kana karna amura ini imara na to pahatarat niya imma puas din dito katantan malanyap da agad na haamin dunya iban siluon niya lanyapun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari ha waktu ini insyaallah ta'ala kuma kita pengajian dain ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala parmannya Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'imma ya'idhukum bih inna Allah kana sami'an basira. Di ayat ini pagpatuntum kato taniyo sintuhan na Rabbul Alamin amin ayat hika buntul sin kakahinang nato halom sing kabuhi nato karna in katan pakaradyaan in ini katantan labay reng hanasabot ini amin pagyanon al amanat amo na ingkatan amanat piyag amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala hamano siya na in pakaradyaan ini landok mabugat sabab in iagsuan sin Allah ta'ala tiukbalan amo na in sa hugot-hugot deng ha mga piyapanjari niya amo na in kalangit-langitan iban na sing guminiya iban na sing kabudburan amoy in lando siya amin mahugot iban sabab sin hikahugot di majadyo in dunya ini. Karena biyita sin Allah ta'ala wa ja'alnal jibala autada. Piyapanjari namo in budyan pangka sin dunya. Supaya di siya imingsud deng habiutangan niya. Supaya siya di majugjog. Amin jugjog hikalarak sin dunya. Na ini katantan ini iagso atawa laungta diuhal sin Allah ta'ala in amanat sumagawa wala timayma sumagawa pahamalahul insan tiyayma si manusia sa rundoon biya luparagbos maluhay tumayma in manusia naamu ini imbiyeta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amin subay na to ini jagahan in ginawaran na to amin long niya, tamana alayhil insanu wa amara bil qiyamu bih. Fa amara Allah ibadahu bi adaiha. Amin dia aksin Allah Ta'ala in ipon niya, tumunay sin pag-iyanun amanat. Ito na nila jukup-jukupan. Bang uno impyang daakan kanila, amin wayroon man jaridonhan mahilang atawa maragdag. Amuad to. Inyan
long sim mga sila magtatafsir, wa yadkhulu fi dhalika amanatul wilayat wal amwal wal asral wal ma'murat allati la yattaliu alaiha illallah. Amuna in piag amanat sin Allah Ta'ala muna. Amuna in wilayat. Pagdarungan. Da hindi pagkhalipa hababaw sing gumiini sin manusia. Iban sin mga ni'mat sin Allah Ta'ala si mampay palima nila. Inyan damikian amanat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban sin mga sila atawa ununo na pakaradyaan yaon doon in rahasya. Sinagama sin Allah Ta'ala halawom tagkaputan sin manusia amanat. In inikatan nakalamod ingkatan piang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibang katan sin piang langan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian inyan amanat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Na laong niya runhan sin mga sila nakahati sin sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dahin ha mga piag-amanat sin Tuhan Rabbul Alamin amin wajib hatiap-tiap tisulakan den kato taniyo magayad kaniya iwan mamaruli kaniya iwan maghali dahin ha uno-uno na ini hikasulang sinambuk manusia atawa hikahayanat sinambuk manusia deng amin amanat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena long niya di manjari hitunay mo roon in pagyanon amanat amuin papaayaran sin Allah Ta'ala yaon halom sin lima mo amuin subay mo hitukbal patagda po kaniya. Amin biyeta kato long niya antu addul amanata ila ahliha. Amin hitukbal sin manusia, maun pa amin tagdapukan niya. Bakas na to, nasabot in kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to niya nagbalik pa Makkah sarta na ukab nain Makkah al-Mukarrama. Doon hayaon amuin iukab laung tain Ka'batullah sarta piusat ng katan barhala doon hayaon. Naubos man napusat katantan amuin lang ta hawak tu yaon miuga na ingkatan taumak kahawak tu yaon bang unuin hinangun sin Rasulullah kanila sa sumagawa in Rasulullah wala na maus kanila buat malaingkan hatatkala na naima ina sila sinaga masin Allah Ta'ala amuin way na kabaakan doon haon kafir in sila nagtawbat na laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila idhabu fa antumut tulaka. Na panaw na kamu pakanya sin panaw niyo in kamu yan katantan mahal di ka na kamu. Hati niya di na magbista sin mga limaway amu in jimatu piagsaggaan sin sila katantan. Na amu yadto imbya mga jimatu haantara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kakampungan niya. Na hasabab yan in waktu yaon hawaktu kiyawa in kunsi sin Ka'batullahil Musyarrafa sin Ali radhiyallahu anhu daingha ini Bani Shaybah doon hayan hawaktu yaon sungman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hiruhal in kunsi siukat sin amaun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ni Abbas laung niya ya Rasulullah bang manjari na hikari mo na kamo in kunsi yan asal daysab kami ray magpainom ha mga maghaji na tighanon na mo na kami na indua umulin ha amin kunsi yan ibansin pagpainom sumakawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam piyatawag magbalik in asal nag-ulin sing kunsi daing ha anak apo sin Shaybah ang padiuhal madto kaniya sabab sin biyeta sin Allah Ta'ala hipapatukbal paamuin tag-amulahi kaniya. Sabab yung mga sila naasal sila laung ta kapag amanatan haamuin kari asali nila si mga Quraish. Labi-labi na in Quraish matarlang yan in suy-suy kanila wayron putingan din kanila.
sa hawak to naraakin Rasul sallallahu alaihi wasallam piang himuting nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sindugal nila iwan sin igil nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naamo yadto mga kataw tay manghuran ha kama Islam. Manjari sumunong ha ayat amin nabatbat na to yadto biyata sin Allah Ta'ala wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Iban bang kamu magbantang sin hukuman sara sin Allah Ta'ala haantara si manusia magkahi atawa in kamu dimihil hukuman kanila subay siya iban kaadilan. Unin pagyanon kaadilan dunhan na inyan lang niya hada yashmalul hukmu bainahum fid dima wal amwal wal i'rad. Al-qalil min dhalika wal kathir wal qaribu wal ba'id wal birru wal fajir wal wali wal adu amwat timbiyeta tiyayod tudun ha ayat ini nalangkom lang niyaron in pagyanon kaadilan hibutang sintao manghukom hahukuman pagkala pagnaog dugo atawa pagpanaog dugo na subay in hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa in parkale ayan sa tungod sin alta, damikian subay rasya hahukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal i'rad iban sin amoy ini kamaruan si manusia. Subay siya labay ring kaadilan piatar lang sin Allah Ta'ala amunain laung ta piasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha umat niya. Sa biyata dun ha ini, intungod paparkala nasabot al-qalil min dhalika wal kathir. Sibu da mataod, iban matiyo. Way piyagbidaan niya. Atin niya, misan da siya tiyo alta, subay ra siya hukumun haturan sara, labi na bang siya mataod. Subay hikatukbal patagdapo kaniya. Alal karibi wal ba'id. Sibu da, sin mga sila, tao malayo, iban sin tao masuok. Bihan ayaw kau ini laungta magdapit hatungod simparkala amin isa-isahon mo hadyaronin masok kay mo dihilan sing kapatot. Dumakawa inyan katantan subay hibantang insara hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. I'dilu walau ala anfusikum. In kaadilan pagpaadil niyo misan pakugdanan inudyot pamaranan niyo subay niyo hibutang in kaadilan. Bihad to yan. Al-adlu alladhi amara Allahu bi al-hukmu bih. Wa huwa syar'uhu ta'ala ala lisani rasulihi minal hududi wal ahkam. Amo na lang ning kaadilan piyang daakan sin Allah Ta'ala hipang hukum niyo. Doon ha amin siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala labay dang harila sin daak niya. Amoy namay kato tanyo in luparagbos sing katubtuban iban sin hukuman sin pagsara di kita niyo lakad deng hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan in piyag maingatan sin mga kitakatan mabaya kita mag-ingat hasupaya makapanghukum kita sing kaadilan biya sing kaadilan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini ni katantan hambuk ini kawansakan hamanga daing ha Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila dia aksin Allah ta'ala iban liang bang sila makapaadil sin amoy insara sin Allah subhanahu wa ta'ala karena ini sumud na palawm ibadat sin hambuk manusia batin pag iyanon ibadat duara perkala impagyanun ibadat al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Impagyanun ibadat amuin piang daakan sin Allah Ta'ala hipapahinang haipon niya iban piang langan niya doon ha amin kakahinang di manjari
Hasabab yan, muna intiap tiap pamukding kato taniyo makapaadil siya paginhawabaran niya, doon siya timindog hapiang daakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, intangkisan niya hinang doon hamin hinang pianglangan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya na hinang indua ini, amal sa lago-lago bistawon kaniya sin Allah ta'ala, ibadat harap patuhan na to Rabbul Alamin. Amo ini, nahasabab yan. In pakarajaan ini bang nato napaamo, habihad to intiranan niya, in ini malangkom ni ingkatan karayawan, da hindi naman babaw singgumi ini, sampay paadlaw gana-gana. Hati niya malangkom ing karayawan katan, hapag iyanon addarain. Amo na yung dua lugal. Lugal di nato hadun niya rihil sin Allah ta'ala kato taniyo in waktu. Iban sin, amuin madawhat na to kasanangan dito adlaw gana-gana. Sabab, intungod paparkala piyang daakan sin Allah ta'ala, di kalimunan sin bud. In pangita, iban pangjagahi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana in Allahu Ta'ala sami'un basir. In Allahu Ta'ala sangat makarugog, iban sangat makakita, mga kataw-tay manghuran. Mga Islam. Nahasabab yan, in pakaradyaan amanat, suway na to ayaran, in ginhawabaran na to, misanin magbisara, haparkala uno-uno na pagbisarahan, ayaw kita maus, dumapit hasiyus-yumano siya. Magbisara halaw man sing gumiini, biya sa pantun makarapit kita. Sebab muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita kato taniyo, mamarahina hamok manusia, uno-uno in karungukan niya, hibisara niya isab, mamarahina bistaun kanya sin Allah ta'ala puting. Narang namuting inyaon, bisara niya yaon, labod siya ng himuting. Narang puting inggi mo deng habis saraya untimay tayring haputing nakalamod siya naghimuting simparkala bisara hasabab yan lamod siya makananam sin kabinsanaan haadlaw gana deng hatuhan na to Rabbul Alamin. Namuting kamaksuran sin pagianun pagibadat amin subay siya ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin aga masintuhan Rabbul Alamin. Amuin magtag-ipon kita harap kaniya tunggal isa-isa neri kita numaglimbakan. Sarta doon haon hiubos na tuin gaos dihil sin Allah ta'ala kato niyo doon hata akadar kakausan na to hipaglugto na to. In ginhawabaran na to, bangman na to madawhat in rida kato taniyo sin Allah ta'ala, hasupaya lumasa siya kato niyo mga kataw-tay manghuran, haagama Islam, na inyaon katantan, nasabot doonhan, parkala, kakahinang yan sin jantong, aun waktu, doon haon mamisarahan kita, sin uno-uno na bisara taputing yaon, injantong tayad tunananapbihan pakasabunnalan, biya sa pantun piyang himuting kita sing ginhawa sinini jantong ta, ingi mo aday nga simod ta. Sabab wayroon siya kaadilan. Amuad tim panawag-tawag sin Allah ta'ala. Sabab, in kakunahan taroon, in alupon sin jantong sinamok manusia, harap da pa Allah Ta'ala, in alupon niya amurain Tuhan na to Rabbul Alamin, in katan si papanaw niya, papanaw pa amin magmumpa at kaniya, iwan pag matuyo niya, bukon siya amin himinang dugaing sulang pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlasan liwajhillah, suway siya ikhlas, kana sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. La riyaan wala sum'atan. Bukon siya pakita-kita hamano siya. Sarab in agama piag-agamahan sing kita niyo huwa ad-dinul haqiqi. Amuin agama sa bunal-bunal tuod deng ha Allah subhanahu wa ta'ala.
Amo yan. Nah, sabab yan, di na to manjari hilangan insara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Subay kita niyo maayad magbisara, amo hindi kita niyo makarapit hakalaungan. Bihan, sabab imano siya bihaon, misan imputing mahinang bunal, bang inta umaingat mamisarahan. Labi-labi na hajaman na to ini, mausal nila pa in social media. Papagbatok-batok ko ning kabtangan, papagsugpat-sugpaton si buko ng kakaran. Hasupaya inhi kabayta doon bunal. Napagawos pagdatong manto pa aming kabaytaan niya to, urulon isabyad to katantan hiwisara niya sa kaulawlain siya hadir sin pakaradyaan yaon sinway siya misan nakahadir doon sa kalituy in kabtangan niya to puting katantan. Naamo yan, mga katawtay manghuran, haagama Islam, suway na to, halian, kailo, in ginawaran na to, amuin, ini, mahinang na to, ini, panumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan, hibal sing ginawaran na to, iban sin, amuin kublit sim pangatayan na to, labi luwa na to, uding kabtangan na to, yaon, subay siya mahinang dhikr, patuhan Rabbul Alamin. Amunain, inihati niya, insyabot na to, misan daharasa na to, bang maanim-maanan niya kwa dahil halauman singkuran. Amin magmumpa at paipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan, na iyad to insuway batukon sinamuk pabuk dahil kato taniyo, hasupaya ando kailo, di kita niyong makadapit ha mga tao putingan, sabab bangkita niyo nakarapit kanila, lamudda in amuin nakarapit yaon, haamuin kakahinang si mga sila, nanipo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan in suway ayaran na to, labi-labi na to na parkala, pagdarungan sinaagama, bihan yan, na in malingkat bangaon pagbarsalahan si mga siyo-siyo na bihan tungod paparkala in mga tao ay pangirab sin kahalan sin do atumpukan yaon in malingkat deng hamalingkat iban marayaw ring hamarayaw hatihon na to karuan sipak hasupaya makatindog kita niyo kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena banghan sipak sa dyan dunguhon na to impanganal na to amaunin na kaamu, damikyan, hansipak da isab, inyad to katantan, di da kita niyo makaamu, suway na to karungan karuarwa, hasupaya, mabintang na to, isiurain kanila in naghimumungan sin kasabudnalan. Isiurain kanila in nanindukanan na kasabudnalan, isiurain kanila in matan, maksud pakarayawan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amad to mga katawtay manghuran haagama Islam, in suway hatihon na to, amuin suway di manjari mahinang lupas inamal piyag inituyuan na to hinang, dahil ha panagnaan na to, nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-ubos malupas siya, doon hapakaradyaan ini yaon nakapanglamod-lamod kita simparkala bukon mapatot kita lumamod sabab na inyan katan damikyan beta sing Quran mahamon liharo kaing ayat kaya wag kita sin Allah subhanahu wa ta'ala lang nga ya ayyuhalladina amanu kunu qawwamina lillah syuhada bil qist. Nah, kita kau yan. Ya kamu mga nagparat saya. Bangmatan kamu nagparat saya. Tindukan ninyo. Doon kamu manindukanan. Doon niyo lingkuran. Insara sin Allahu Ta'ala. Haamin sara tuod mattandaing kaniya. Sarta doon kamu sumaksi. Hakasabunnalan biyayta sinsara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kamu yan. Hati niyain kita, dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon pa
pamarat saya kanya muna ring hartan. Ang panato tindukanan in pag-iman, amo indihil sinallahu ta'ala kato tanyo. Hasupaya ri malarak in pag-iman na to, patuan Rabbul Alamin. Amuin manindukanan kita nyo, doon hasara sinallahu subhanahu wa ta'ala, sumaksi doon hakasabunalan. Bukon siya hakabatalan, bukon siya hakaputingan, sumagawa doon haamuin matan tuod, inyaon titindukanan sinsara sinallahu subhanahu wa ta'ala, palaumpakwa. Amin misan mo balis katon madtumari, inyaon katan timataytay hasara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghurana kama Islam. In mga inikatan, ando kaylo na sampay jian sinallahu ta'ala, in mga sila nagparat saya, salta nag-ammal sin ammal salih, uno-uno ring ha mga kakahinang, labay ring ha amin ini nahinang nila kasaan, bang sila magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala magtaubat, salta mangayo taubat, mangayo kaampunan pa mga tao, aming kerihilan nila tamak kapag agama, na doon hayan inallahu ta'ala mangampuni kaniya. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. In mga sila, diyan sinallahu subhanahu wa ta'ala, haamuin suway sila magpaadil, habihan in kahalan niya. Na, misanay mumungan sadya, suway kau adil, wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Misan in maghimumungan kau subayra kau lumabay ring kaadilan, misan peng kau nandun lasya mo, kampung mo, bihan ayaw kau biya mga ini timindog hakasaan bihan sa kaukat na kampung mo, inyaon katan makahinang kita dusa sa lagu-lagu. Kita ba kau daing ha mga paghali sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala magdarungan sin pag-agama, daing ha mga hadis biyayta niya laong niya, man waliya min amril muslimina syai'an fawalla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslaha lil muslimina minhu faqad khana Allah wa rasulah. Nahisiyo-siyo lang niya in nagdararungan sin pakaradyaan sin mga muslimin. Uno-uno na, asiwi dakula, parkala sin mga muslimin siya nagdarungan. Manjari nagpasubli siya, nagpakanti siya. Dunhan, pahambuok dunhan, mano siya pag-ubos, aun doon labi mapatot, makaparayaw sin pagdarungan deng ha amin pini niya, insiyan ng hayanat pa Allahu Ta'ala iwan sin Rasul niya. Kita kau yan, imbugat niya. Namu ini insubay halian na to. Man waliya rajulan ala isabatin wa huwa yajidu fi tilkal isabati man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin aw wa khana al mu'minin. Kita kau yan. Isiyo-siyo, in nagdihil kapatot, pahambok usog, magdarungan, hakatan, sin muslimin, atawa, pila-pila na sadya, dahing ha mga muslimin, pagubosin siya on dahing ha amin aso kampung niya, na ang paon kabaakan dugaing mapatot makaparayaw, labi luba na to, karidaan sin Allahu Ta'ala, im mapatot yadto, insiyayan ng hayanat pa Allahu Ta'ala, iban daak niya, iban ng hayanat siya pakatambar iman. Kita ba kaming bugat niya mga katawtay manguran. Asawa biyan, ando kaylo, na jagahan na to, in ginawaran na to, itong mga parkala ini, in subay hadyahati hun na to, dahing hansipak, pahansipak, bangaon doon, nagsasagda, kita tawala na nag-akad, hati hun tawang kansiuruunin kasaan niya, ang pakita mamisarahan,
Harap pakarayawan, bukon harap pamangi. Ayaw kita doonhan manggulal-gulal, nganan mo sinuno na kabayaan mo gulal. Inyan katan makahinang pagita dosa, makabaak pakita dosa, hamang sila giulal mo sin wala sila kiugdan, kaana sing kaayad nila magdasin, agamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon na hadyayan, may abot na in waktu na to, magmaap da kuman, mga kataw tayo manghuran, inikatan hikarayaw kato tanyo, magpaamo kita niyo sinhinang na to, amin doon timatay-tay kita niyo hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwa na to ding kaadilan deng hatuan Rabbul Alamin tindukanan na to, hasupaya ando kay luwayron lupas sinang malibadat na to po Allah subhanahu wa ta'ala, karena inyan amanat sa lago-lago sintuan na to Rabbul Alamin kato niyo, mangubay dako kaniyo katan hawakto ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. People pakai kolektif tingkat pelajaran, barang-barang